جاره یکمین پارتی که ولاد پاریس و پارتی که برای کوپیک و تنظیم و نظام و فلان اوجیل باجر دیاربکر پایتخت کردستان آتا آوا کردن و دوی آوا کردن داشتی امتکارن بیا ببیشن کو یعنی مرو نهاجی دبینه کو او انسان کو دوی پارتی دجگی خواه گرتنه وكي فايخ بوجاخ وسعيد الشي وشرف الدين الشي وعمر تورخان كو هر شارجي نها خدي رحمه خلوهم بك جيوان جنات بي ان شاء الله وان انسان جي تيدا قلت يعني اريهم شش كسن اما هر شار انسان اتكارم كو ببيجم انسان خوي مسيون بون انسان هجابون انسان كود حياته خدا غلطيه كنكرن بغلط باي غلطيه جي نچون وخو بملت خوشي دانه قبول كرن گرچه نابي عمر تورخان هندك تي خباته اما من انتخابوتان ده و سيرتي ده و آل باطمان وان دراده او عمر باشته ناس كرن او جي انسانه که گرك خنجو خلق ارو مش ارو يبو او طبي اويك ويعني او بفكر ورامان وباوري دست بياته كرن يعني نكو بارتيا تهي بلا يامجي هبي بارتيا فلان كسي بلا يامجي هبي او بارتي لسر ارمانجا كو كردستاني جبن دست خلاص بك هاتا آوا كرن وببيرو باوري هاتا آوا كرن çünkü Kürt ev bun yani Kürt ve demede 65 de bu xo hasiya bun yani 5 و 8 ور به قپیش yani بریا 65 de 7 سال هيا 7 سال کو ملا مصطفی هاتیر چای کردستانی شرع آزادی دکه yani enbiya 61 دست بکن دیسا 4 سال تیده بوره yani 4 ساله کو ملا مصطفی چیای کردستانی ده لپای اوتونومیا کردستانیه جبرویشی پروگرام مجری گوره اوتونومیا ته و کرد تنظیم کردن یعنی و یکاوی همی کردی هر چهار پرچه دیگوتان لازمه هر اویک yani her آلیک yani Kürdi Türkiye, Kürdi Irak'ı, Kürdi İran'ı, Kürdi Suriye dinaba çerçeve devlete خوده مجادله ديمقراطيه بكن وحق خوي او انساني حق اوتونومي بستينن يعني او مجادله وان دنابا çerçeve devleti وان ده بين çekirin ve çetir bereku pek bir yani yek müdahale aledi neke baştır we away yani eve meji şekru fikre meji we away bu parti vakti ku beriya bedanin از بهم قی اوی گاوی آب فهمی بلال و کاتب رحمتی شیخ سعید افندی بود و گلک جی خودی تجربه بود اوی وی گاوی دا آبتر یعنی زیده سعید الچی و شرف الدین الچی و هنک انسان دیره تکلی دانی جوان رگو به پارتی نابی به خستن نابی یعنی همه مرول کوچارونه و قحوارونه خبر بده بیانه که بیاوی پیچه نابی دوی او هبی دوی رخستنه که بی رخستنه که ملی هبی وقاف او مجادله بکرن حتی کوب گیشی آرمان جا خواه او yani آبا کرن و دامزراندن پارتیجی بوی şekli dest verir. Naha tabi tepirsi te got yani çava yani bu gabe ve partiye dani Türkiye'de evekçi bu yani sale şehzade inkılap ekçi bu piştici şehsuye kada anayasayı kada kabul kirin. Ve görevi anayasayı partiye sınıfsal yani partiye ki işçi partisi, Türkiye işçi partisi filan hatine danin mesele sosyalizmi hatine münakaşa kirin.
وقتی مسئله سوسیالیزمی بین مناقشه کردن نوابی داشتیم یعنی مسئله ملی جیته نه اوکرین شکی سوسیالیستی به مسئله ملی نه اوکرین یعنی وقتی مسئله ملی نه حل کردن تو عدالت چی خو ناگیری و خواندوان کرداجی شیستی ده یعنی پشتی انقلاب 27 گلانه ریش خواندوان کردار چیتر بو yani eri inkılabeki askeri bu junta bu ama revekirin yani. Yani mesela dve evde, dve navede hatta Kürdistan'ı gerek insan ketine evi harp okulu yani. Yani harp okulu civandan akondun çünkü el aize van da revekirin yani ciye perverde van şekeri falan bir vakirin. Ev belki Cemal Gürsel bu ya evekir yani gavekir sada abi. İşte ev her halde rabu yani ev tişt rabu. Tabii işte kubime dakirin Bavariya mı bu? Yani bu Bavari bu. O Bavariya mı bu xoji behev şey bu yani en bu xoji mı behev Bavar bu. Eri şeş kes bu ama ve gave ne da hata fırakirin yani ku yani ki 20 kesben 30 kesben filan. Şu 5 kesame partiye avakir. Diyarbakır Gazi Koşki vakti kuma avakir. Hem 5 kes bu işte 40 roja rahmeti Faik Bucak ev iştirafı evi vaata eknakirin. Fehmi Bilal ço urfa ev ya eknakir. Veya peyda kabul kirin ku ev işi be bejdari evi bi, bejdari damezrandın evi bi. Çünkü damezrandın ev ku programı mero tamamen be nefsandın, emzayı mero cip kevne bini ve gavi program atibu nefsandın. Bu alikariya evi yani bu alikariya kek faiku Kemal Badilli o Şerefeddin Erçi yani ev kurmancıya van o filan o bevan ev programı alikariya her şey kab hevre. Her şey ev bun hukukçi bu. والجورة حقوق ايش جواته وبروجرام جي الجورة حقوق جواته وكرن يعني جواته شيء كرن يعني مثلا دوي شاخدة اري حقي ما هو ما فدراء دولة فدراء خستا اما بدولة فدراء 15 سال bu cezayı بالجورة yani kanuni ve gavi otonomi sarik hatta 3 sal bu. Yani evadüede çavat kiran yani bari endamet partiye sevik dikiran yani. Çünkü muroziyede gereke uneke yani hatta murobe kim bedel bede. Bu ya ve program hazır kirin u em 5 kesme avakir u piştici rahmeti Faik Bucak khat Diyarbakır'ı. Son harekete partiye u Said Elçi ve gavi seruk bu Şerefeddin Erçi sekreter bu. Şakir Özdemir Ezci muhasibi partiyi bu. Şerefeddin Erçi derviş evi Şerefeddin Erçi derviş Amerci ev bu azay parti. Vakti ku kete partiye Said Erçi got ez beni vakti ku tu hebi ez yani serukaytiye حقتها السرقايتية ودكم يعني فراغات دكم سرقايتي دانا فايق وجاك وقابي شرفدين Erçici go Said abi sekreterici işlere yani el işleri sekreteriye feragat dikim ama meji ditku milleti menatır siyaya و milleti meteme pirost ke ve vakanç kiriye bu mesele dibi ve bi zani dibi hususi de ji mit ekbu tedirgin bu o kamu güvenliği yani jiboy kamu güvenliği yani jiboy aramiya milletime jibo qanciyame go gerek bu bir şey ne Antalya ne xote tekevir ve barın tuzhani ceme şandına Antalya ve gabe gerek dur bu yani ne veki iro bu ve gabe reytine bun otopostine bun tiştine bun em Diyarbakır serisi bir eş yani tav ne da bu lideri sarayı
دستی ما و جندرما به بود دور کلبچه کرن و عائله ما و ملت ما و تون حافظ ما حمیم ما و کرما بری کرن. امش دیار بکری درکتن ام 36 ساعت قاتنا انطالیا.